iki ubundi iyo usuye umuntu no mu rugo urabanza ukavunyisha ukamubwira uti ejo nzagusura, wagera mu rugo ukavuga uti ndahageze, ariko natunguwe kumva ngo hari abantu bari ku muryango baje mu kibuga. Abaza se mbaza umuyobozi wacu w'ikipe RSD, abaza se hari nuza communication yabayeho ya Sport y'ikibuga, nta kintu bamubwiye. Urabona ko dufite junior iri yakinye uyu munsi, yari yagiye mu bintu bya junior. Ubwo bimusaba kuvayo ageze hano, ubwo perezida wa Rayon nawe yarampamagaye kuhamagara ambwira ko nta kintu mbiziho, gusa naciye mbona ko hari abantu bahari, ariko sinagira gute ntabwo wari ubizi ko Rayon Sport iri buze kuhakora imyitozo. Ariko ubusanzwe iyo amakipe agiye gukina njya mbona Musanze z'i Kigali kaza mbere igakora imyitozo ku kibuga. Reka nze nkwereke, twigire kuri aya makipe yadusuye. Hari Hilal Elmerek, iyo baje hano baratuhamagara rimwe nawe bakaduha mesaje, batubwira ati tuzakenera ikibuga cyanyu byibuze iminota 30. Niyo bagiye Gisenyi baradutira tukabatisha rero yacu kukitagira ayo mana yo kuvuga ngo tuvugishe ubuyobozi bwa hano bavuga dutije kumva ko ari ukufa kugenda nk'ujya mu rugo. Wa Musanze Football Club agaruka ku mpamvu ikipe ya Rayon Sport bayimye ikibuga. Bareyo muze tuganire ku munsi w'ejo. Ni match itari yoroshye cyane, igitego kimwe kuri kimwe nicyo cyatandukanije impande zombi. Ndashaka kugira ngo abafana b'ikipe ya Rayon Sport muze tuganire. Ndabizi ko mutamenyereye ibiganiro tuganira ku ikipe ya Rayon Sport, ariko twafashe umwanzuro niba chaîne ya YouTube ari y'ibiganiro by'amakuru y'imikino, nta mpamvu yuko tuzajya tugaruka ku ikipe imwe. Ndabizi neza ko bizagorana ko iyi content dutangiye ifata, ariko ndabizi neza ko abafana b'ikipe ya Rayon Sport bazaza, kandi nzi neza yuko bazakunda ibiganiro byacu, tuzajya tubagezaho umunsi ku wundi, akantu ku kandi. So ku munsi w'ejo rero umutoza Bruno Ferry yari yamanutse adafite abakinnyi b'inkingi za mwamba. Mbere yuko umukino uba, ikipe ya Rayon Sport yari yatangaje ko koko aba bakinnyi badahari. N'abakinnyi barimo Abedi, Rayon Sport yatangaje Karinok afite akabazo k'uburwayi, ndetse na Emery Bayisenge, ariko nanone Aziz Basane Kuranya we ntabwo yari ahari, ndetse na Aziz Basane we ni karita y'umutuku yari yarabonye. Undi mukinnyi ni Asman Ndikumana wari ufite amakarita 3 y'umuhondo. So ikipe ya Rayon Sport rero abafana bayo babanje kubona lineup umutoza Bruno Ferry abanjemo. Abafana ba Rayon Sport barikanga, baravuga ati se noneho nyagasani Bruno Ferry na Bangara we na Vininyu we bimeze bite ko mwizamu rya Rayon Sport hari habanjemo Kwizera Olivier, mutima wa defense wari wabanjemo Chimanga na Rushema. Kuko abafana ba Rayon babonye iyi lineup y'ikipe ya Rayon Sport baravuga bati se uyu mutoza noneho agiye gukina gute, kuko abenshi be expectingaga uwo bita Kabange mu mutima wa defense w'ikipe ya Rayon Sport. Kuko nanjye nkibona iyi lineup y'ikipe ya Rayon Sport, niba hari ikintu cyangoye ni ukumenya ngo umutima wa defense ugiye gukinana nande, Chimanga agiye gukinana nande. Nicyo kintu cya mbere cyabanje nanjye kungora, ko byabanje kungora pe, byabanje kungora. Ubwo kuri kabiri, ubwo umutima wa defense wa Rayon Sport wari uri gukinamo Ramazani Chimanga na Yannick Bangala Litombo, nibo bari mbone mu mutima wa defense. Kuri kabiri hariho uw'umukiza Obed, kuri gatatu Ben Aziz Dawo, ubwo Bangala na Ramadan Chimanga mu mutima wa defense. Nimero 6 yari ari gukinaho Ntarindwa Aimable. Noneho nimero 6 yari gukinaho Ntarindwa Aimable, Rikawo mediane yari irimo Ntarindwa Aimable, Rikawo Kitoko, ndetse na Richard Ndayishimiye. Uruhande rumwe ruri gucaho Joachim Vininyu, urundi ruri gucaho Mugisha Didier Taichi, bari kwatakisha Forunganya. Abareyo bakibona iyi lineup babanje kuvuga ati noneho Bruno Ferry azanye ingwe mu mujyi. Hakiri kare cyane rero uwo bita Joachim Vininyu ku ishoti riremereye cyane
atsinda igitego cya mbere. Abareyo baravuga bati Musanze nubwo watugoye utwima ikibuga ariko ni na hahandi ibitego uraza kubirya. Joachim Vininho atsinda n'igitego cye cya mbere aserebura nka Cristiano Ronaldo kabisa, igitego cyiza kubera ko tutaremererwa gukoresha amashusho, ndaza kugishyira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, abareyo mugende mu kirebe. Ni igitego cyiza cyane, ishoti riremereye cyane hanze ya surface. Vininho abatsinze igitego cye cya mbere. Abakinnyi ni uku nguku baza, kuko Vininho abantu mwabonye tekinike ye, Vininho urabona ko atari umukinnyi w'umuswa, ahubwo Vininho ashobora kuba ari wa mukinnyi wakinaga mu makipe matoya akaza mu ikipe, yareba igitutu, yareba ikipe ukuntu ishaka igikombe, yareba abakinnyi bahari, noneho yakina match ya mbere ya APR agakubitwa 4, iya kabiri ya El Hilal agakubitwa 4, akaba ari wa mukinnyi witakaje icyizere. Ariko ngiye n'ubu ngubu Joachim Vininho ntabwo ndadesida ko ari umukinnyi w'umuswa, kuko igitego ku munsi w'ejo yatsinze ni igitego udashobora gutsindira umukinnyi w'umuswa pe. Ni igitego rero cyabonetse ku minota 13, bamwita Bienvenu Joachim Vininho, akiza bari bamwise Vini, ariko ngenda bizi neza ko Vininho umutoza nazajya muha umwanya ku bibuga byiza hari ikintu azagaragaza, ko ngewe ntabwo nigeze mukaraba cyane. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport yakomeje gukina isufura kuri kiriya kibuga. Iki kibuga ndaza kukivugaho, isufura cyane, birangira Musanze iyishyuye kuri penalty ya Patrick Mbogamizi yakozwe na Chimanga. Ariko ngiye iyi penalty reka nyivugeho. Nabonye abantu benshi mudashaka kuyivugaho, n'abakinnyi kubera n'abafana ba Rayon Sport kubera ko bumva ko kunganya na Musanze yatsindiye APR hari ibitego 3-0 atari gitangaza. Ariko iyi penalty ya Chimanga yakoreye uyu musore wa Musanze ntabwo mwayivuzeho. Muze kugarura amashusho ya penalty umukinnyi wa El Hilal yakoreye Aziz Bassane, noneho umusifuzi akanga kuyitanga. Iyo penalty muze kuyigarura muyihuze n'aya mashusho neza y'iyi penalty ya Chimanga. Stili n'ubundi Chimanga yarwaniraga umukinnyi, yarwaniraga baro n'uyu mukinnyi wa Musanze, ariko uyu mukinnyi wa Musanze yerekezaga mu izamu aramusunika agwa muri surface. Umukinnyi uyu musifuzi Ruriza Patience atanga penalty, ikipe ya Musanze itsinda penalty. Ngiye ku bwanjye iriya penalty wenda niyo kujija k'umusifuzi yatanze penalty, ariko ngiye ku giti cyanjye iriya penalty nta hitandukaniye na yayindi bimye Bassane. Muze ndaza kubahuriza amashusho kuri Facebook yanjye, page yanjye ya Facebook ndaza kuyashyiraho, ariko muraza kubibona iriya penalty iyi penalty ya Musanze irasa neza nimwe bimye Bassane ikipe ya Rayon Sport ikina na El Hilal. Igitego 1-1 rero match irarangira, ikipe ya Rayon Sport ifata umwanya wa 4. Sasa rero reka dusesengura ya magambo ya perezida wa Musanze yatangaje avuga ati abakinnyi ba Rayon Sport baje ntabizi. Perezida wa Rayon Sport abarampamagaye kubera ko hari gukoreramo abana ikipe ya Rayon Sport tuyima ikibuga. Amakuru mfite nuko team manager w'ikipe ya Rayon Sport yari yavuganye na team manager w'ikipe ya Musanze. Rayon Sport bayemereye ko iri buhakorere imyitozo. Hari itegeko rya FIFA rivuga ko iyi kipe yasuye, iyo kipe ibigomba guhabwa ikibuga igakikoreraho imyitozo iyo saha izakiniraho. Ariko iryo ni itegeko rireba imikino mpuzamahanga, ubwo ni imikino ya CAF Champions League, CAF Confederations Cup, imikino y'igikombe cya Afrika. Ni itegeko nyine ngo ridakora muri shampiyona cyane. Nabajije abanyamategeko barambwira ngo ikipe ya Musanze ngo nta kosa ngo ifite, urumva ngo ahubwo ngo ikosa ifite ngo nikosa ngo rya fair play. Mwumvishe nibyo Musanze isobanuye, ariko
ibyo perezida wa Musanze avuze ntabwo ari byo, keretse wenda niba ari utaramenyeshejwe, kubera ko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwabanje gukontakita team manager w'ikipe ya Musanze bababwira ko ikibuga gihari. Rayon Sport igeze hariya isanga ikibuga kirafunze, babohereza ku kabuga kari hariya Musanze nyine ku kigo cy'amashuri, basanga abanyeshuri bibereye muri break. Umutozo wa Rayon Sport birangira afashe umwanzuro wo kudakoresha abakinnyi imyitozo, baritahira nyine bigira mu gasiporo gasanzwe ko mu muhanda nyine gutembera Musanze ngo babe bamenyera ikirere. Nuko nguko byagenze. So ubwo rero ikipe ya Rayon Sport yahise ikaba umwanya wa kane, kubera ko ikipe ya polisi nabonye itangazo, umukino wabo warasubitswe yo na AS Muhanga kubera ikibazo cy'imvura, ariko polisi yari yamaze kurya igitego cya mbere, kandi ubona ko ikipe ya AS Muhanga ikomeje kwataka. Kandi iryo tangazo rya Ferwafa niba ndifite ni itangazo yes, iryo tangazo nariguyeho, ni itangazo nyine Rwanda Premier League itangaza ko umukino w'umunsi wa 22 wa Rwanda Premier League AS Muhanga yakiriyemo polisi wahagaze ku minota 30 nyuma y'imvura nyinshi yaguye mu karere ka Muhanga. AS Muhanga yari iyoboye ku gitego kimwe ku busa, nk'uko amabwiriza agenga Rwanda Premier League abiteganya mu ngingo yayo ya 8 mu gika cyayo cya 4. Uyu mukino uzasubirwamo ejo ku cyumweru tariki ya mbere saa 9 saa 9 z'igicamunsi kuri stade ya Muhanga. Uzakomeza ku munota wa 30. Abasifuzi bari bayoboye uwo mukino nibo bazakomeza kuyobora, abakinnyi bari bashizwe ku rupapuro rw'umukino nibo bazakoreshwa, abakinnyi bari mu kibuga nibo bazatangira, n'ibihano byose byari byafashwe mu mukino nibyo bizakurikizwa. Ubwo nyine iyo bavuze ibihano, amakarita y'umuhondo, amakarita y'umutuku, itangazo risozwa rishimira. Ubwo iri tangazo narindi komojeho kugira ngo mbwire abareyo, ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport yahise ikaba umwanya wa kane, kubera ko nyine urumva umukino wahagaze, ikipe ya polisi kimwe yarangije kukirya, polisi itagishimwa kabiri. Ubwo urumva match irangiye gutya, ikipe ya polisi ifite amanota itsindwa igitego kimwe, ubwo yahita iguma ku manota 35. Rayon Sport yafashe umwanya wa kane na 36. Ku munsi w'ejo ikipe ya Gasogi yanganyije na El Merek, ubwo ikipe ya APR yari yatsinze ibitego 2-1 Gorilla mu mukino wabaye ku wa gatanu. Ubwo ikipe ya El Hilal ku munsi w'ejo ho yatsinzwe na Mukura ibitego 3-1. Ubwo bivuze ngo ikipe ya El Hilal yagumye ku manota 42, APR nayo iguma ku manota 42. Reka turebe urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona neza. Ikipe ya APR nayo ku mwanya wa 2 na 42, El Merek ku mwanya wa 3 na 41, Rayon Sport ihita mu mwanya wa 4 na 37. Bivuze ngo ikipe ya APR irarusha Rayon Sport amanota 5 gusa. Kandi naramabwiye ngo ikipe ya Rayon Sport uyu mukino wa Musanze ivuyeho, n'undi wa Etincelle izahita igira Rubavu. Indi mikino yose zabigenda ikipe ya APR, mu gihe ikipe ya APR yo igifite El Hilal, igifite El Merek, igifite Rayon nyine umukino wa derby, igifite na Mukura, kandi iyo mikino yose zabera rimwe mu kwezi kwa gatanu. So ngayo nguko rero, ubwo nguko uko bihagaze. Ubwo ibindi Rayon Sport nyine andi makuru arakurikira, ese irahita igaruka i Kigali, abagusa nyine ibyo byose ndaza kubibabwira mu biganiro byacu bikurikira. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane. Ubwo mwitegure ko buri gihe tujye kuzajya tugaruka ku makuru nk'aya ngaya, ku makipe yose yo mu Rwanda, nyine tugaruka ku makuru y'imikino agiye atandukanye. Ndabashimiye cyane rero, mukore subscribe kugira ngo chaîne yacu izamuke, ibintu bigende neza cyane 5/5. Ndabashimiye rero, ibiganiro nge nitwa Kasejezo, ibiganiro bya siporo nakagaruka kuri KC TV Rwanda. Asala Vista.